just needed to take a little moment, jedan moment to listen. Listen this. Dragojo! Dragojo! Magic happens when we're quiet. To je živa istina. Došlo je vreme da šišam pećinskog čoveka. Dozvolio mi je, ovo će da mu bude stolica. I ja ću da mu budem dželat. Ok, ovo je početak. Kraja. Završila sam. Ovo su rezultati. Not too bad! Hvala ti, tako treba da kažeš. Kad su pitali onoga jednoga, smatralo se da je plen, pa kaže, kakvi auta najviše na svijetu ima? Kaže, Mercedesa i ostali auta. Znači, Mercedes, Bog na nebesima. So this is where a man feels comfortable. Jedan, Idemo. dva, tri, evo. Ajde mali! Kako ćemo kad ne umijemo? Čak iz voda! Obraćao se centru javne bezbjednosti, obraćao se mobici koje kome ima. In front of Rebecca's house on the beach, you see them everywhere. So if you have like a... Dali za pravo. No nos paramos en 20 minutos. 20 minutes, he said. Da bi od mene naplatili 2500 maraka telefona, fiksni sam telefon i iskočio. Staru materu kočom ovaj ora na stranu. Od 75 godina ovako su po noći uznemiravali, lajali svašta, bezobraznici.